Welcome back Gulti ho. Background music aku nazong yet thediu hitan. Tunia Thusim iseidiu hi Kabir Singh akiti. Hichi film hi director po Sandeep Reddy kiti pa hin ho tojong them khat kitoa hin bol ahi. Love story ngai ta hin Thusim het bai theding lang ta ka hin seiding ahi. Thusim ong ki panin Kabir Singh ain ko te hong ki versen. Kabir Singh hin ina na dahla na hi 82 days lang anahi ahitai. Kabir Singh aphalozia apahin anakai dohin amahi doktor kharahi. Nunga khat hito anaki henlo na hin amahi alung na tlezing hin akhamul hozong baale ludin ki hoizing tai. Nunga anu to anaki henzowa kunin zuin analoptan nunga in analoptan zule nunga abiyahi hi thailozing hitai. Nunga amu zolo tingle ai sozong hi agol pa chungin asun humeng ji. Kabir Singhin hibanga analung sit jing nu chu koi hiza iti Kabir Singhin aphat masa chu hin ho a hin manham ti hi ga ve taw hi te. Kabir Singh hi ong ki vet satan ama hi abai lang ta in seleu hen doctor training anabol lai a hi. Ama hi Delhi Institute of Medical Science a anakaya hin football tournament khat anau me hichi hin khalsa medical student hoto anape ho hi. Khalsa student langa amit kiti pahin Kabir alung chom dan hi a hiat hi hichi ji chun gala kon hin a chou jing ji. Kabir te ho hi a hat diu bo a hi jing tan Kabir zong kilit sa ta chun ahung omin hi le khalsa langa amit zong a hlai phein Kabir chu a khian hlutai refri pun zong amit chu red card hin petan hi le Kabir rit voman lo laya amit a pot do ding chu agopon refri pu zong chu anavoin amit te ho zong havoin anavotai. Organizer hozong dim lova anano jingzi chun principal pu hi alung hang hle jingin Kabir Singh koma ngai dam na le khanin suding ha na pot do ding ham ati pe tai. Kabirin zong a principal pu koma chun I college umin azo tholo na dinga ka hin vo hi ati tai. Kabir Singh hi mo mi mai ana hilova hi college ka dinga zong topper a hi in ama hi lekha thimpen a bol na langa hi fars hi jinga hi. Kabir zong medical college akona apot do na dingin lekha hi asunin pot do ding ati tai. Aloi pa to la hin atol thon ta na hi le medical student admission hung ki bol tha anunga hi sau sawin hi aka ala chun nunga mel hoi ta khat hin amit ala ten jing tai. Mu masat pena lungsit chan kiti ho chun apha hi tantin amanjong haina ding lekha asut chu abot tel tai. Som khat zo phar chun class a hin la tawin a hi le Kabir le aloi pa zong hi classroom sungin alutan student ho het ninga chun announce ga bol tai. Hichi college a hi nunga kai tha khat von kang ki von ji uma hin hichi nu masanga wang chu ahung ki sim hoi a hin zol go oma hi lawang no masa loading a hi azi chu ke ya nu a hi ati pe student ho hi Kabir dinga junior a hi win aza jing jiu hi sar bo ati jiu ve. Kabir aloi ho hi nunga anu ve achun achievin akithla jing ve amin ado wa hi le priti ati tai. Hichi anunga anu hi ga modiu hin a simple that jing in dei chom hle jing in cinema ki lut hen lang Kabir Singh anaki hi le kiti jing a hi. Kabir zong apan phone hin boltan kaloi ho in kote achanu kha zong hi chelai chun admission hong ki bol tha in reging a hat le ati win nangin anave pha in ati pe. Som khat zo pharin priti le apa zong hi ahung pheye Kabir hi ahung holu hi priti apa zong hin Kabir koma doctor khat na hi in dum na tung khule jeng ati pe a hele Kabirin iba kiloding ham ka hla thelo hi tai ati pe. Kain kote khat chu na pa manager a pangahin priti hi ka chanu a hi in phate chan na sopi bangin hin ve jengin ati pe le Kabirin wang sopi banga ga vet di chu agomo wal jengin ke ama ho senior ka hi in phate chan hin vet ching pe range ati pe tai. Girls hostel lang hin senior hoin ragging anapan tawe achama dawazun wana su sagut tawin a hi le senior ho mama khat hi ahung ludin priti chu hoilo he bevin ama hi Kabir sara hin naboi diu hi ati pe. Jingka khat chu priti le loi ho hin nomte na tovin la ana sawin a hi le Kabir zong hungwa lutai. Kabirin priti ko machun na nom na sa naam na ne le na cha ho phana mati a hi le pritin zong hi nge ti tai na pachi ta mati ai le aman jong hi nge tiki de. Kabirin jong priti hi a dei wal jing hintin aman jong I macha sei belo wachun priti chu ki sa bol tai. Phat zo se hin priti bo agyal jing tan a classroom wa hin a chi lut ji in aga ki ho pi ji hichi hi degree mai hi poi MBBS a hin
phate cha na bol lowa hile na lo hlin lo ding hi ati pe a class wa subject la ho zong chu ama hin ana chai sa chi a hi ji in priti ko machun ke e hin juin ken nang ka hil ding na hi ke ding a zong revision hin tin nang ding a zong phachom ding hi atin bai in a podo tan mundang khat hin a hil to kop pe priti zong hin a dei thim ha ole ki cha ji a thip be be ham wang a ke pon ana zui do tai ni khat le le zong ane hitalo ni si to banga chun priti chu aga pui do zin class ama hin a hil ji e ni khat hi holi ani hitai hi chen e hin kabirin zong priti hi a kho sa ten jing in hi aji chu midangin azole holi ananu khawin te ati hi kol bol lewla priti hin phone ala ta hi be jing e phachom khajo hin kabir hi phone a hin bol tawin aloi hon priti midangin holi anu tawe a hin ti pe ama zong wang lung hang wal jing in mila achun hungki sentan a bullet a chun kain a leng phei pai tai priti te ho aum nalang aga thuna hi le priti chu min rong ananu ta ba hi aman jong pasal ni hi a ko pheitan adong e pasal tenin jong a sei pe win football na ki chepni wa na ki delpi ho chu hungkit win priti rong a hung nu we ati pe tai priti zong a ki sil chai chai pharin mol khat hi a choi sa tan bai a hin a leng phei ki hlon tai rong ananu chu amit te ho a hi ki din amit komena che pheitan aman jong I macha seilo wajun amit chu a mai tai a hian jing in hi le ana thi pal jing in hi chizo phar chun amit chu secret hi a hal pe tan a sei pe hi chilaya ding nu khona muam leisi da ka hung khan let nunga ka it pen le ka dei pen ka ngai pen chu ama nu bo ko hi ka lungsit wal jing hin akal kiti hi ta hin bol ta hin ati pe amit jong hi chapang se ngai ta ding hin tin aman jong ka kitebe akal ka bol loading hi ta ati pe ne hi priti jong hin kabir hi a dei wal jing hi tan tin aman jong a kolin a kap jing in hi nikhat priti hin glass a hin ki chot kha ta ne hi le akyang hi kabirin jong atom pe in boys hostel langa puilu jing ding ati le aloi te ni hin adat mo le jing e kabirin a sei pe kidin naw chabo hin lai holam na mu lo bam akyang ana le iti exam a bolding ham iti achangchanga wa le ding ham ati pe he che chun kabirin jong nunga anu avon ho zo siang chu asim pe tan nalang boys hostel hin ana puilu tai boys hostel la nunga khatga ki puilu chu adang ho hin iti vet ding ham het sa hi ada so jingwin kabir ki chaje wachun aki sel ki tawen hi amani jong kabir room sunga hin anom hlontan hita chun lekha aki hilji hlone hita chu anum khom hlona hile kabir le priti in jong tuilung a hon hlon chu hin gel do hlonin tuilung a chop hlon tai amani jong wang ki cheng tha abang jing hlonin football kabaddi ki ti ho program hi ana che jinga hi kabir hin gel dang ki ti wang anei thelo jeng hetai priti ache na zo se na zo se hin pi jing zin exam ho an bol leo mbbs kabir in jong a hin chai tai kabir hin simbeding atina la hin mundanga go hitai to awang hi priti in jong kabir hi angai wal jeng hitan asol nom tapoi ha sata chun kabir jong mundang hin simbeding ati ji hin ana chi tan hi lanu la tangpa be ya lungmong theitalo phat se in a gel jing tai kabir nalang hin achi in aga kimoto pizin abangteng la kabir hi hungki din hungki moto pizin hita chu khat le khat beya hi hing theilo to bang ane hlon ta na hi nunga nun jong exam ana bol ho chu ana chai tan ama jong hi illang in achi pheitai ni khat kabir jong hi a inwin a kovin hi ina hin priti aso pipa jong umin au nu jong omin anu jong anome kabirin jong priti nu ko machun priti hi to phachom khat le ka po donomin permission ap in atitai priti pa hunglo le permission a pe thelo diu hi je chun in chunglang hin kabir le priti jong akyo hlon tai hoila kon tuilung hin kila ki hlon ham a hin chop hom ki hlon ta na hi le kining lovin apa hi hungin a hin mu do tai priti jong a ki chawal jing tan kabirin jong priti pa ko ma hin priti to akilung se dan hlon chu a sei pi a hi le apa hin he them hi be jingin kabir chu ina konin ana khai do tai kabir apale au zong hin an he hlon tan kabir hi e them hi bezing in hi apa hin kabir au pa zong hin apa koma kabir ding hi priti ga thum jeng taute azole thu hum boi sin te ati pele apa in wang a he them hi bezing in ni zo ting na nang ji nei hi ta chu hi cho chu boi pi ngai poi ati pe priti zong hi kabir te in hung ta na hi le kabir api hin priti le kabir hi phate chan a hil tai jinei ding thui sei teng le a sei boi ding hi asang aza om ji hi
hi cho chu ipalgal kai le bo zi ki nei the hi ati pe Kabirin zonga hin gel them kitan Priti pa hi phate chaga kyopi dingin ache ki tai Priti pa kom chun ngai damagi thumin na chanu hi kalung sit wal jing hi tua zong na to na kamoding hitan sumle pai za zong boi ponte imacha ka su ulung na loading hi ati pe Priti pa hin Kabir hi mi phamo wala ana gel dan hin tin Priti ding hi pasal khat zong ana vet pi hi tai Kabir kom chuna hin seipin ka chanu a hin ka nop nop to ka ki chen sa ding hi nang to wang ka ki chen sa lo hil ding hi ati pi tan hi Kabir zong hung ki sen tan hi cha dialogue a hin khet hi anal hle zinge nangol hitam izatwi ka sei ding ham Priti hi ka hin kho hin ama beza ka hin thelo hi ke hi pasal chawai rut pa ma mo wa le le ho khune hi sa ham doctor khat ka hi ati pe Kabir chu lunghang wal jing hi tan tin Priti ko ma hi to bang hiam na sei ji cho ke ka hi thelo ding hi tai atin ada thlago tai Priti wang akabin Kabir chu akol tan ei da thlahin ati pe Kabir wang he lunghang te te jing hin tin nanula na pa ipidinga na hil thiam thelo ham ka sap sit na hi na pa dei chu to ki cheng te te hin ati pe Pritin la hlanom talo hil jing Kabir chu akol te te jing in hi le Kabirin Priti chu abeng tan nidan ka gu bo phat ka pe na hi hichika nanula na pa na hin hil chit lowa hi le iki khen pai pai ding hi tai ati pe Kabir zong hi in langa ana chetan a upa zinei ni hi a hin ama zong lung na wal jing a hi zu zong adonin lo zong hi aki kap khamin amit lipul lewa chun a i mutai Priti zong hi in ko ten an bol cha o hitan Kabir to alup khom ho zong chu an her hitai Pritin zong a sei pe zengin na her chu adi Kabir to tam ta ve kalup khom hitai an ti pe Priti zong hi in ko ten jidang anei sa god jevin Kabir hi hung ki mu pi ko na hi le Kabir hila khama ana i mu jeng na lai hi Kabir a imut hi ni khatlang hi ana hitan alel wal jing hin zun zong a che do jing dan hi azing kit hin Kabir zong tho tan hi le Priti zinei thu hi aloi pan a sei pe tai agana gan chun Priti zinei la lang chu adel su gutana hi le hi che hin Kabir a upa zong hin ji ana nei lai ta hi ipi angai to hitam ama zong chu kiang hin Priti te en lang ana hlai hlung tai Priti le ji pa hi an gop lai ta hin Kabir zong a lut tan Priti a kovin hi to bang hi thei ponte atin akisian tho sing in hi Priti hin ipi angai to ham au zong u po pon aki hei zong aki hei tapoi zineina pasal ho chun Kabir chu a hin votawin to lang hin a hin sep do tawin hi aloi pa san hi hin vo go jeng pharwin aloi pa zong longhang wal jengin flower pot khat hi alain te sipu khat a se go jeng a hi le hi cha chun Kabir chu hin hla tawin hi Kabir zong alung dong jeng tan aloi pa ko ma chun ipi iloding hi tamati a hi le aloi pan zong ichan ki boya dong Priti hung ki hei lo jeng chu alung gel a khial hitan te ati pe Kabir zong zinei na hol ko ma chun a che ki tan aga kisian kidin Priti hin som ve zinei zong le akoma ka din jing ding hi aga ti en he ini cha chu Priti a in ko te hin sipai ho anamat sau hitai phachom khat ka lovin Kabir a upa hi hung tan Kabir a hung hlat do ki din he in langa apui phea hi le apa hin ipi angai to hitam Kabir hi in hung lu thelo ding hitai atin ana sol do tai goltho hi cha Kabir le Priti ana ki khen hlon hi nangin koi na ngo am abon wa hi ngo the a hi chi na hi Priti pa te en ga ki pan le ama ho zong hin Kabir te ni hi a hiat thim lo hi Priti ki sei ki le ama hi nu mei a hinan a thip be be ding chu a hi a hin la azidinga Kabir adeya hi le hi chana chu thi chana ana pang di dan hi Kabirin zong khamna ana bol hi hanlang hi chana chun Priti ana ho se hi le ki cheng hlon mai the hi azona pena asukhil pena ka het wang chu Kabir anu le pa hi ana hi amani hin Kabir ding hi Priti ga thum pi jing leo ana phal pi mai theu ana hi ahin la ana gel kho povin au pa zinei di bo hi ana thupi sa o hi story sun pan asut su chu a tho thu hi iti mai theu hin hi to bang boina ho hi ei ho ka la hung jing kha a hi le su khil an lo na dinga kin sei bo a hi aban Thusim hung lut ki taw hitin tu akuna Kabir Singh i hin modiu hi mi chom bang jing ding hitai Kabirin zong na to na hi anamu hitam tu awang sarjan lingset hitai hichan ge a hin tu ta jing wangwa aloi pa siwa hin a hla lu jeng hin siwa zong hin clinic a hon ji hi Kabirin zong phatsia Priti hi a gel do jing zin siwa in Kabir kom hin thlasom lang hitai tu a aman zong nom ta hin kho aman hitanti gel ta hin nang ding zong nunga dang hol ta hite ati pe je
Kabir zong zu ahin analop tan zubeya hi thailo zeng hi tai. Kabir te ho naw hospital hin ni khat actress jia kitinu zong hi ahung tai. Ama hin akyang anakisu kha hin Kabirin zong azen tai. Zia in zong Kabir hi anaveve in adei thim zeng hi. A phone number ho zong hi anakila tan aki ho pi pan tai. Mi khat hi Kabir au pa hin Kabir address hi an ki hol do tan ahung lu de. A room chung lu da kon chun zo hai a hin khamna thei a hip na ho ane na ho adon na ho ki kap na ho achuti zenga hi. In langa hung ding hin ahung ko kitan hi le Kabir wang achi nom hi be zenge. Khamna thei ho zong hi kei bol a hinai ipi nei lo thei diu ham ati zenge. A upa hin Kabir alung sit le wangin alozi hepon anada laki tai. Jia in zong film shooting abol na lang vin Kabir hi anako ta na hi le Kabir zong achi phe. Kabir in zong jia kom chun direct in a sepi zengin nei ki thopi thei ding ham ati le jia zong alung dong hle zenge. Ipilang changa em ati le Kabirin nei ge pi in ati tai. Zia in Kabir chu aveden zengin seiding zong hewa atalo chun anada lata na hi. Jia to Kabir hi ani ki ho jing thlona ani ki vop jing thlona hi tan jia wang hin Kabir hi adei ta alung se ta hi. Kabirin lum khom hite ani ti chu jia yong hi anu ma hi tan alup khom pi gut lai ta chun jia in kalung sit le jing nang hi ati pe le Kabirin ano do tho tai. Hi chia ga he do thei chu Kabir hin lung sit ki ti ho chu aning se jing hi tan angai nom lo jing hi tai. Hi chi zana chun Kabir zong hi kham wal jing alel wal jing hi. Zan sol langa chun nar so hin Kabir hi kola hin bol tawin thi le hin ki ka serious ta condition da mo khadome Kabirin zong alel dan thu ho chu ase pi wangin hin ko te te phatwin anachi tai. Kabirin zong operation chu hin bol tan hi le amit hi thim la la jing tan ahung ki le hlu tai. Sarjan thim ta khat an hi je chun ama zong hin aloi ho chu a hil pe ne hi. Azinga hin hi to bang thu ho chu hospital nei pa hin an hetan alung hang hle zinge. Kabir chunga hi case an bol hitan achung thu hi a hin sei diu hi tai. Delhi Medical College a practice an bol now hi chilaya din pa yong chun a hin sei phatle jingin news so zong hin a hin pewe. Hi chi chu Kabir pa le u zong hin anamoi. Amani zong hin Kabir hi ki tho pi ding ati hlontan hi chi ji hin lawyer min thang ta khat agoi pi ovin hi. Ko ra chu a hin ko diu a hi zin Kabirin zong zu chu adon ta a hi le ata sa chun a lel wal jing hin akile hlu jing tai. Achi na ding phau bo hi jing tan aloi pa hin ethiam ple zinge. Khamna thei an bol ji chu aloi pan zong ana sa ki tan hi le Kabir zong hung hal dom ki tan hi. A lawyer pu hin ute apate ho hin zo a seiding in a sei pove. Kabir wang hi alung anom thei hi be jing hi. Kura do na hi nei phar chun Kabirin zong ima cha im talo chun na sei chu adi e. Hampuma operation ho zong kana bol jing hin zan he ong chun ka donin tu ni ang ka hin don hi. A hin la hampuma kana bol jing wanga operation ho khat ve zong ki sukhil khalowa kanom hi ka ki pa e a hin ti. Aban wang chu achung thu hi sei beding zong tapon kum nga dingin a license hi sis an bol tawin hoilai hospital a zong kum nga sung hi na to thelu ding hi tai. Kabir la azudon hi atang theidi pon aloi pa siwa hin alung sit wal jing hin Kabir ko ma kaso pinu ki chen pi jingin ama hin na hi na zo si zong a het thim hi atin amit li apul jinge. Sumlepai ho anei lo phara na ding zong anei lo hitan zu adon khom pi ho hito anom khom jingin hi. Phat an chi chen hi le api hi an thi hitan Kabir zong ahung pui phei ta ve. Api hi to Kabir hi an ki ngai hle jing ji tlon hin Kabir zong amit li apul jingin hi. Apa zong hi kisi hle jing hi tantin Kabir amo pharin akolin akap jing tai. Kabirin zong apa ko mahin kitip na nei tan akal kiti thil phalo ka bol loading hi tai ati pe. Kabir zong hi kisim thai tantin ama zong fresh tet in ni khat hi aga pot do ta na hi le lampi ko ma pak a hin nunga nu a hin mutai. Aman zong galin aga ave en hi le priti chunla naw anavop hi tai. Ga holding zong chu anom tapon ama zong thip be chan hong pot do tan a phone priti lim ho chu ave en alung na hle jeng in hi. Ni hla hin aloi te ni a kyo lim pi tan priti ko ma ki che ki ren lang hongin ki tila hong jing dem ati. Aloi te ni na don budin min jiong ne ya naw zong vop ta cho nang ko mai pi hong ki bol na lai ding ham ati pe hlone. Kabir na hin sei kidin naw vop zong le ke nunga anu hijing na lai chulem ama zong ke be ya mong lo
ke zong ama beja ki mong thei de lo he tu chung mombe a che katin ka ki pui ki tho ding hi ati pe tai ama zong che ding hin aki gota na hile siwa en zong azui pai ki jeng in hi Priti paka anum zina mun chu Kabir te ni zong aga hlunghlon tai Kabirin ito banga Priti chu a ho wangin Priti a pau tapoi Pritin zong ipin hong ki bol na lai ham ipin a sei good be ham ati pe le Kabirin I macha sei ding ka ti tapoi tuni nang kong ki pui phe god ni tai ati pe Pritin zong nei na subsi da midang to ki cheng hen nei na ti lo ham ito bang chu su a chula ati pe tai nidan ka gup chance nei pe a hending nei ti jing thei chu gelin nu mei ka hi in sunga dan le mol umzi a hi wang hi cho chu pal hla in hi chi zana chun na inovin ka hongin ka nga in ka hin kol wangin na lapoi hi chi zana chu ka nga jing hin nei ki mu pi tapoi na I mun ham ati pe le aloi pan a hin sei tai nidan ka gup na nga zu wa chu reply honglo phara ama hin anake kap hama ana I mu jeng a hi chi zan chu thi le hin ki ka ama zong hin kho aman hi ni zowa hong tho do phara na jinei thu ka sei le na in lang chu a hin del jeng hi ati pe tai Priti zong ahung kap zengin lungset in ei da hlatan ati pe Kabirin zong ka da hla ding a hi tang he je a hin la thil khat le ka do nomin ei don budin ati tai Kabirin zong adong tan tua ka koma na hung theilo hi kun nang aham ole naw cha chu ham a kho poi ama chu ta sa le thisan bo a hi in a boi poi in sungmi veng sungmi na jipa ken ho nang ka te ati pe tai Pritin zong Kabir ko machun nang hin zui taleng naw cha hi ahung le teng koi he pa ati ding ham ati a hele Kabirin K80 jing hi ding ham ati tai Kabirin zong na jipa ka kyu pi ding hitam ati in achi go jing pharin Pritin hi chelai hin hung tovin ati tai Kabir zong achi in amasanga ga to phar chun Pritin zong angi phela achu abe pe hi chi zo wachun ahung kapin Kabir chu akis le jing tai hi chan chu kebe ya iti hin khona man jing ham Pachom khat zovin ke yong kalung adam tan na koma kong kile kit go da hele jia to na kilung se thu ho chu news in kanamuin hi cha chu ka don lo na hi tai ni chom khat zova chun ka hla he na hi ana be tan hi cha hi naw ka vop hi ka hin khet hi tai hi cha chu ken zong ka jipa ka da hla mombe a hi ka changa ka hi tai ati pe chuting le tua naw ka vop hi thisan le ta sa keu hilovin nang cha hi ati pe tai Kabir zong amit li hung pul jeng tan amani zong aki kol tu tonin Priti in lungse din ei ki chen pi tan ati Kabir alung sunga aki pa ding dan chu nangin zong tua na he jeng thei ding ka ta sanin hi amani zong ani ki cheng hlon tan in lang hin ana che pe hlone ain ko te na mu pharwin aki pa hle jeng win he phachom khat ka lovin Priti apa zong hi ahung hlung tan hi ama zong hi lunghang talovin Kabir ko machun ngai dama ki thumin nang ni kilung set hi kana he thim lo hi ei ngai damin ati tai hi chi zo wa chu ipi chang tam itia hele in sung ki to ta chun lim kila khomwin thusim zong aki chai tai gultho thusim ngei ta iga ngai khom chu hi chan chu hi tan na ngai no ma hele lai hin bolin gultho azon pena khang tha te dinga ka sei nom chu hi le Kabir Singh film a hi in munna bhai MBBS ki ti ho ko hin khang tha te lunggel lamang thei ama ho bang banga hi nom zong tam ta yum deu ta sanamin hi a hin la flima a phalo lai ho hi copy bol lova a phacha cha ho hi ikila do zo divin ikiti movin a hi anadam seven lang aki teng le thusim ngei che khat to ki muto ki taw hi te